Bo, inshuti za Lorenzo M4 ndabifuriza ibihe byiza turizera ko meze neza cyane aho muri hose ndabasuhuje abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese n'abari muri diaspora y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Canada abari muri Congo of course abanyarwanda batuye muri Congo mu bihugu duturanye Uganda Burundi mwese ndabifuriza ibihe byiza aho mutuye hose. Voilà, namakuru y'imikino ngiye kubagezaho birumvikana amakipe mukunda na video ya mbere birumvikana uyu munsi iraza kwibanda kuki naje gukomoza ndi mu rubuga rw'imikino nza gukomoza ku marushanwa yombi nyagereranya nibutsa abantu ko Rayon Sport nubwo basanze ari ngombwa ko ijya mu makipe 12 meza yitwaye neza mu myaka ishize mu mikino ya CAF Confederations Cup, ariko abakunzi ba APR badakwiye nabo kwibagirwa uburyo ekipe yabo ari nziza kuko ne ekipe imaze imyaka ikina Champions League nubwo itagera kure ariko iba yatwaye igikombe cya shampiyona kandi hari icyo bisobanuye. Hari abakunzi ba Rayon Sport of course ifashe nabi nabonye hari abatangiye gukora campaign ngo nimuze tujye gukora unsubscribe kuri channel ya Lorenzo M4 ngo yavuze ibintu bitadushimishije like how hari icyo bita sportsmanship, ni ikintu kitareba gusa abanyamakuru y'imikino n'abakinnyi, kirareba n'abakunzi umupira muri rusange. Mukunzi umupira w'amaguru ukunda ekipe yari kufite n'ubwenge butekereza bunamwibutsa gukora ikiza abakwiye guhora atekerezaho. Ikindi kandi ntabwo iyi Lorenzo M4 ntabwo ari Rayon Sports TV non plus APR TV, ni chaîne ya sport, chaîne ivuga amakuru y'imikino ku makipe yose yewe n'amakipe nka za Rwamagana City, amakipe nka za Etoile de l'Est, Arsenal, Man United, basket. Ni chaîne y'imikino muri rusange, ni chaîne y'abasportifu. Yes, ntabwo rero uwakoze subscribe hano ntabwo ayikoze kubera ko azajya yumva ibintu bya Rayon Sport gusa cyangwa se bivuga neza gusa. Amakuru avuga neza Rayon Sport aravugwa, abahari natari meza atari bushimisha abareyo aravugwa. Ibyo ni ibintu bisanzwe, twe niko tubigenza hano. Niba rero wumva vraiment ukeneye umuntu gusigiriza ukubwira ibintu bitariho uko bitari kugira ngo wishime, uri ahantu hatarahanyaho. Nta kibazo mfite cyo kuba abantu 15 barindwi se cyane ko mutari na benshi badakunda ibintu by'ukuri byanyabyo. Nta cyambabaza kubona rwose bagiye kuko nta n'umuntu dushyira umugozi ngo azakore subscribe hano. Turabibasaba kubera ko dutekereza ko ari byiza kuri twe kuba community yakwaguka, ariko nyine tuba tubisaba n'abantu banyabo of course bakeneye kumva imikino mu buryo bwa nyabwo. Voilà, tugiye kureba rero twiteze iki ku makipe azitabira amarushanwa. Ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club. APR zitabira Champions League, yamaze gutombora ekipe yitwa Gadidka yo mu gihugu cya Somalia, mu gihe ekipe ya Rayon Sport itazakina ijonjora ry'ibanze ahubwo izakina mu ijonjora rya kabiri ihereye hanze y'u Rwanda, hanyuma isoreze mu Rwanda ishake twe kujya matsinda nyine. Izahura n'ikipe zari ku kagati, ikipe ya Kakamega Homeboys yo mu gihugu cya Kenya n'ikipe ya Hilal Benghazi. Nibyo yego, Hilal Benghazi yo mu gihugu cya Libya. Birumvikana uzarokoka aho ngaho ni uzahura n'ikipe ya Rayon Sport nyine nka ekipe iri mu makipe 12 meza ari muri CAF Confederations Cup. Voilà, tugiye kurebera hamwe rero amafaranga ya makipe azatwara mu gihe azaba yitwaye neza. Haba ekipe ya APR nigera mu matsinda, icyambere ugomba kumenya nuko ekipe itageze mu matsinda nta kintu ibona. Ekipe yawe nitagera mu matsinda amafaranga yose zaba yaratakaje yitabira amatike y'indege, amahoteli n'ibindi byose izaba yatakaje yine ni nk'umushinga wahombye. Amakipe yitabira imikino nyafurika iyo utageze mu matsinda nibura nta kintu ubona, nta kintu hembwa. Ngiye kubabwira amafaranga Rayon Sport izabona mu gihe izaba igeze mu matsinda. Nanone ni amafaranga menshi cyane pari raporo yayo yabonye ubwo iherukayo yikubye kenshi, kuko kuri ingoma iyo Dr Patrice Motsepe perezida wa CAF yagize amapartnership menshi n'ibigo bitandukanye bikomeye za Total Energies, ni kompanyi zicuruza petroli z'abafaransa, ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye nka za Orange.
arimo aramakinga money, a very good money. Njya nkurikira amakongere ya FIFA nkiherutse bavuze ko bungutse amafaranga menshi cyane, byatumye rero amafaranga amakipe azahembwa muri uyu mwaka haba muri Champions League y'abagore y'abagabo by'ibikombe bya Afrika umwaka utaha azaba ari amafaranga menshi cyane pari raporo y'amafaranga amakipe asanzwe abona. Rayon Sport izabona amafaranga ngahe? APR FC izabona amafaranga ngahe? Reka tubyinjiremo rero, let's jump into it. Iyi video uyirebe yose irangire kugira ngo umenye ibintu byose aho bigana. Nkibivuga rero, jya kuri YouTube ushake channel ya YouTube yitwa IP Sports TV. IP Sports TV ni w'abajene babakorera video z'imikino bakabaryohereza kugira ngo ewana muryoherwe n'ibiganiro by'imikino n'abajene sanga vraiment bigira hano mu kaminuza hano mu Rwanda vraiment ariko bikundira imikino bakora video neza kugira ngo mu gihe cyawe cyo kuruhuka ujye ujya urebe video za YouTube ibintu bigende neza cyane, video ariko zibanda ku busesenguzi bwa siporo muri rusange. Iyo ni IP Sports TV. Voilà. Reka tubyinjiremo rero, reka tubyinjiremo gutya. Ndahera muri CAF Champions League APR FC irimo, hanyuma nje no kuri CAF Confederations Cup Rayon Sport irimo. Aya makipe nagera matsinda azahabwa amafaranga ngahe? Narenga matsinda azahabwa amafaranga ngahe? Ukeneye kubimenya. Ntucikwe n'umunota n'umwe w'ikiganiro kirebe kirangire. Abantu bari hanze y'u Rwanda mujye mudushyikira, ibyo dutera motivation, muduhesha amafaranga muri bizo ads. Uduceri duke cyane twinjira iyo urebye ads, iyo mubaye abantu ibihumbi 10, ibihumbi 15, who knows, ujya kubona ukabona mu kwezi kurangiye ukabona vraiment ibintu bigenze neza cyane. Nta n'ubundi buryo mwatwitura nyine mwanatwereka urwo rukundo uretse ubwo buryo nyine birumvikana. Voilà. Aya makipe rero azahembwa gute? CAF Champions League. Ekipe izatwara igikombe, izatwara CAF Champions League muri sezo dutangiye, izatwara miliyoni 4 z'idolari. Miliyoni 4 z'idolari. Idolari rigeze ku cyangahe? Nko ku cyabiri ngira ngo cy'amanyarwanda. Miliyoni 4 z'idolari bivuze ko birakabakaba hafi miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze APR FC CAF Champions League ikabona miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Jesus, ni budget y'imyaka nk'itatu. Iri secured somewhere, amafaranga abari menshi cyane pe. Aya makipe atwara Champions League yarakize. Ibaze nyamukandagira itwaye Champions League igahabwa miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ekipe izatwara by the way n'amajwi y'utwana turimo koga hano kuri Shiba Hotel, haba utwana turimo kwidagadura, ni imikino nyine dukorera ahantu hari ibintu by'imikino, no twana turimo kwidagadura kabisa. N'abana b'Abarabu hano babarya ubuzima kabisa, bano mu bakire babidumbaguza mu mazi ameze neza cyane. Hari abantu twakuze tutayibona, tugeze like n'imyaka tutazi koga, ariko nta kundi byagenda. Ekipe izabi ya kabiri muri Champions League ibaza ari APR Football Club, izatwara miliyoni 2 z'idolari. Miliyoni 2 z'idolari, miliyari hafi $2,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ya, ni miliyari 2,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ekipe izabi ya kabiri. Ayo ni amakipe azagera kuri finale. Amakipe 4 azagera muri kimwe cya kabiri, imwe izahabwa miliyoni 1,200,000 y'amadolari y'Amerika. Miliyoni 1,200,000. Ivuze ngo ni nka miliyari 1,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari 1,500,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Amakipe azagera muri demi finale. Amakipe azagera muri kimwe cya kane kirangiza. Donc ekipe yose, amakipe donc abiri ya mbere mu itsinda, nicyo bivuze. Amakipe abiri ya mbere mu itsinda niyo agera muri kimwe cya kane kirangiza, quarter finals. Ayo makipe abiri ya mbere rero mu itsinda akagira muri kimwe cya kane kirangiza, ayo makipe imwe izahabwa ibihumbi 900 by'amadolari y'Amerika. 900 by'amadolari y'Amerika ni nka miliyoni, ni nka miliyari, donc ni nka miliyari imwe, nka miliyari imwe n'ibihumbi
n'ibihumbi hafi 200 nka miliyari imwe na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva deja ni hejuru ya miliyari amakipe azasohoka mu matsinda. Hamwe Rayon Sport yageze ariko hari muri Confederations Cup nabwo ari muri Champions League. Aha, amakipe rero azasigara ntarenga amatsinda azahembwa nayo. Donc amakipe abiri ya nyuma mu itsinda azahembwa, ntabwo azagenda ubusa. Niyo mpamvu kugera mu matsinda ari ikintu cy'ingenzi cyane ku maklebe. Ekipe ya gatatu n'iya kane zizanganya amafaranga, zizahabwa ibihumbi 700 by'amadolari y'Amerika, ni hafi miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ko ari imibare birangora cyane, ariko ndimo nagerageza today, numva ndi ku murongo kabisa, ndimo nagerageza cyane. Amakipe azagera mu matsinda ariko ntasohoke mu matsinda, donc akaba ya gatatu n'iya kane azahembwa amafaranga akaba miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, n'amafaranga menshi pe. Izo ni inzozi za Rayon Sport na APR, n'amafaranga menshi cyane. Aho ndimo ndavuga ibyerekeye APR Football Club, na equipe ya APR Football Club inzira igomba gucamo nebabwiye ku munsi w'ejo, igomba guhura n'ikipe yitwa Gadidka yo mu gihugu cya Somalia. Izabanza ikinire mu Rwanda umukino wo kwishyura ije i Mogadishu mu gihugu cya Somalia. Niramuka ikomeje izahura n'ikipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri, ekipe yabaye ya kabiri muri shampiyona. Pyramids izabanza i Kigali i Nyarugenge, umukino wo kwishyura ikinire i Cairo mu gihugu cya Misiri. Urumva n'umukino ukomeye cyane kuri ekipe ya APR Football Club. Ni umusozi muremure wo kurira, ariko birashoboka. Mu mibereho ya APR, ekipe y'ingabo z'igihugu, ekipe y'igisirikare cy'u Rwanda yagiye yurira imisozi iremereye. Niyo mpamvu igeze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino nk'iyi, isezera ekipe nka Zamalek urwego yari icyo gihe. N'ubu ngubu birashoboka cyane. Abafana ba APR mushyikire ekipe yanyu musenge, mujye no masengesho yo kwiriza ekipe yitoze. Thierry Froger n'umutoza w'umupro, n'umutoza w'umunyamwuga, umutoza bita Choko utoza ekipe ya Pyramids. N'umutoza nawe ntabwo ari profile irenze Thierry Froger wa APR FC. Urebe mujye kora profile ye, ni yitwa Pacheco ntabwo arusha CV uwitwa Thierry Froger. Pacheco yes yakinnye muri za FC Porto akiri umukinnyi, ariko Thierry Froger yakinnye muri Lille, atoza amakipe akomeye cyane. Bivuze ngo ntabwo amurusha CV. Ekipe y'ingabo z'igihugu na ekipe nayo yishoboye imeze neza, support yo mu Rwanda ifite abafana benshi, nayo ekipe nayo ikunzwe rwose hano mu gihugu. Birashoboka ko yasezerera ekipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri. N'urugendo rukomeye ariko rushoboka. Reka turebe rero, aho ni kuri ekipe ya APR Football Club. Ngira ngo muranyuzwe, murumva ambisiyo zirimo, murumva impamvu yumvikana yo kuba mugomba kugereza mukagera mu matsinda. Ekipe ya Rayon Sport rero izakina imikino ya CAF Confederations Cup mu buryo butagoye, kubera ko itazahera mu ijonjora ry'ibanze. Ni imikino iyi ibiri gusa, igahera hanze, igasoreza i Kigali, igasezerera ikipe kuri konte yayo, hagahita yandikaho amafaranga. Ese ni amafaranga angahe? Video yini ndaza kubakorera, muze kuyikurikira. Ndaza kubabwira ngo ekipe ya Rayon Sport ibihirimo bimeze gute. Ku munsi w'ejo kuri Radio Rwanda turakira Perezida wa Yezu Jean Fidel wa Rayon Sport, azatubwira byinshi, ariko hari amakuru mbafitiye muri ekipe ya Rayon Sport. Reka no mbabwira ibihembo Rayon Sport igiye guhatanira mu mikino ya CAF Confederations Cup. Ekipe izatwara igikombe irushanwa rya CAF Confederations Cup izatwara amafaranga angana n'amafaranga azatwarwa n'ikipe ya kabiri muri Champions League. Ngira ngo murabyumva neza, ni miliyoni 2 z'idolari. Ekipe izatwara Confederations Cup miliyoni 2 z'idolari, $2 million. The runner-up na ekipe ya kabiri izatwara $1,000 cy'idolari, ni miliyari 1 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari 1 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe ya mbere nabwiye ko ni miliyoni 2 z'idolari,
bingana na miliyari ebyiri na miliyoni 440. Iya kabiri ni miliyoni imwe y'idolari, bivuze ngo ni miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni zirenga 200 kuri ekipi izaba ya kabiri muri Confederations Cup. Amakipe azagira muri kimwe cya kabiri rero bayita ngo ni semi-finalists. Amakipe azagira muri demi-finale azatwara iki? Amakipe azagira muri demi-finale azahembwa amafaranga nayo atari mabi. Azahembwa ibihumbi 750 by'amadolari y'Amerika. Ekipe izagira muri demi-finale izahembwa ibihumbi 750 by'amadolari y'Amerika. You understand? Demi-finale ya CAF Confederations Cup. Aya ni miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Rayon Sport Murera Gikundiro uramutse ugeze muri kimwe cya kabiri cya Confederations Cup, please, birashoboka. Amakipe ari muri Confederations Cup ntabwo ari amakipe y'ibitangaza, ntabwo ari amakipe ahambaye. Amakipe azagera muri kimwe cya kabiri kirangiza cya CAF Confederations Cup azahabwa nibura miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ari amafaranga ashoboka pe. Rayon Sport mujye kuyahiga nk'abayataye, mujye kuyashaka nkaho hari uwayabasezeranyije. Iyo wemereye umwana w'umukobwa w'inyarugenge amafaranga kawubwira ngo ejo nzahembwa nzakuremera, nzakubita inoti ya 50 wiyiteho ku musatsi, abyuka kwandikira utumessage. Hi babe, how are you? Hi babe, how was your night? Hi babe, have you eaten? Hi babe, have you taken your breakfast? How are you feeling today? Like utumessage twinshi. Kwera kabazi ko wamwemereye ibiceri noti ya 50 yo gukoresha umusatsi cyangwa se ibyo bita ama facials, ibyo bita ama skin care, birahenda cyane Nyarugenge. Abareyo rero mugende mushaka ya mafaranga nk'abayataye, birashoboka mwayabona. Yes, ayo ni amakipe azagera muri kimwe cya kabiri kirangiza muri CAF Confederations Cup. Ubwo Rayon Sport herukayo yaviremo muri kimwe cya kane kirangiza, yahawe miliyoni nkeya pe, ntabwo nibuka ariko ni miliyoni nkeya cyane. Kuri iyi nshuro Rayon Sport niramuka mu matsinda, murabona n'uruca abana izayageramo, kuyasohokamo kuko byagenze ubushize, ikagera muri kimwe cya kane kirangiza niyo yasezererwa. You understand? Izahabwa miliyoni 550, no, azahabwa miliyoni 550 by'amadolari y'Amerika. Ugenekereje ni miliyoni nka 700, miliyoni hafi 650 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva Rayon Sport kugera mu matsinda n'uruca abana birasaba iki? Birasaba gusezera equipe imwe yitwa Swat Kakamega Homeboys cyangwa se El Hilal Benghazi yo muri Libya, izarokoka aho ngaho. N'ugusezerera equipe imwe ikagera mu matsinda ikaza mu myanya 2 ya mbere. Ibyo gusa birahagije, izabigeze muri kimwe cya kane kirangiza. Aho ngaho Rayon Sport izahabwa miliyoni zirenga 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Rayon Sport rero nidakomeza, iramuka idakomeje ikaviramo mu matsinda, izahabwa ibihumbi 400. Yes, ibihumbi 400 by'amadolari y'Amerika, ni hafi miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Hafi miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga menshi kuri Murera, n'amafaranga menshi cyane pe, n'amafaranga menshi pe. Mugende muyakorere, mugende muyakinire nk'abayataye Murera. Ibintu birashoboka cyane. Ibyo ni ibihembo bizatangwa mu mikino ya CAF Confederations Cup muri iyi sezo, muri mwaka w'imikino. Rayon Sport rero, Rayon Sport irimo irateguza ko, Rayon Sport irimo irateguza ko kuri iki cyumweru
izatangaza ekipe izahura nayo kuri Rayon Day ku munsi w'igikundiro. Izahura nande, iratangaza ekipe bazakina kuri iki cyumweru. Nge nawe propoje ko bakina n'ikipe ya Young Africans. Young Africans ntabwo yigeze ijya hanze nka Simba, niyo kipe ikomeye mu karere muri East Africa. Yagumye muri Tanzania, ntabwo yakoreye pre-season hanze Africa. Ni ekipe irreverable. Abareyo murifuza ko mwahura ni ekipe. Rayon Sport ngo irimo irateguza ngo guess the team. A team will be announced on Sunday. Itariki 30 z'uku kwezi ku cyumweru nibwo azatangaza ekipe izahura na Rayon Sport kuri Rayon Day. Stade muzamwayuzuye. Ubushize mwari mwayuzuye, none bazungu mufite intwaro zimeze gutya, mufite Yusef na none mufite Ifaso ifunga. Muri uyu mwaka Rayon Sport izaba ikomeye. Muri uyu mwaka Rayon Sport izaba ikomeye. Interi zaba ariyo niza bari n'inyikirizo. Amakipe no mwifuza, murifuza iyi ekipe. Reka ndebe kuri Twitter ya Rayon Sport, ndebe ayo mwagiye muhitamo. Nsome n'ibitekerezo byanyu kuri Twitter ya Rayon Sport. Uwitwa Socrate, Manzi Socrate, ngo ni Al Hilal Football Club iyo muri Sudan. By the way, mwabonye amakuru ko Al Hilal kubera ikibazo cy'umutekano muke kiri muri Sudan bisa nko champion itazatangira mu gihe isanzwe itangirira, ngo yaba yaramaze kwandikira Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda isaba kuza gukinira sezo yabo mu Rwanda. Hey Chineke. Al Hilal ya Flora Ibenge, Al Hilal Omdurman ije gukinira mu Rwanda. Keretse bavuze ngo ntabwo yemerewe gutwara igikombe, kandi ntabwo yakompete yemerewe gutwara igikombe, ariko sha sinzi pe. Ubukweri Murera na Nyamukandagira zakandaho. Ubundi murabyumva gute? Al Hilal bayemererize gukinira mu Rwanda isezo cyangwa bayangire? Nimuvuga ngo bayangire murafite ubwoba. APR yatwara igikombe cya championnat, Al Hilal yamanutse. Al Hilal Omdurman, Al Hilal Omdurman yabagolodiri lepo. Al Hilal yabagolodiri lepo itozwa na Flora Ibenge ikwanga. Haya. Yarabisabye, ngo yarabisabye rwose kuko barimo kwitoreza mu gihugu cya Tunisia. Andi makipe nyine ari disperse gutyo ntibaza aho bari, ntaho bari. Ntaho batuye umunyarwanda Yesu umwana we ngo ntaho batuye. Kubera ko igihugu cyabo cya Sudan kiri mu ntambara, kiri mu bihe by'umutekano muke mu bihe bidasanzwe. Al Hilal bayemerere izikinire mu Rwanda. Ere igikombe mwagitwara, APR igikombe mwagitwara. Haje mu rugugu rwo muri Sudan. Chineke. Birakaze cyane, ibintu birakomeye. Hanyuma rero harabahisemo nyine ngo Al Hilal yo muri Sudan. Al Hilal yo muri Sudan n'uwitwiza bayo Samuel yahisemo. Armstrong arahitamo ngo Tusker yo mu gihugu cya Kenya. Munezero Iberene ngo ni Gor Mahia yo muri Kenya. Dukundane David ngo ni Al Hilal Omdurman. Umwishi w'ibikoko ati ni AS Kigali. Ikirara cyubaha ngo ni Gasogi United. Tuzarwubaka ngo ni Gor Mahia yo muri Kenya. Mugabo Nera Didier Bonheur ngo ni Yanga Sports Club. Wizard ngo ni Vitalo from Burundi. Niyo Dusenga ati izacyana Gor Mahia yo muri Kenya. Uyu nabati ngo ni Al Hilal muri Sudan. Mubonye neza Ibere ngo ni Gor Mahia yo muri Kenya. Gor Mahia ko yagarutse cyane birashoboka. Gor Mahia ko yagarutseho cyane. Dukuzumuremyi Jean Paul ngo ni FC Gor Mahia. Frizi Sky Blue ngo ni FC Gor Mahia yo muri Kenya. Gakuba Alexander Young Africans. Namwe muraho ati Yanga Sports Club. Yanga. Undi ati ni Al Hilal. Undi ati ni Singida. Undi ati ni Gor Mahia. Undi ngo ni Yanga. Undi ngo ni Gasogi. Undi ngo ni Tupisa Mazembe. By the way, wowe ukurikira Lorenzo mfurifuza yihe? Urifuza Al Hilal ko yagarutsweho cyane? Urifuza Young Africans ko yagarutsweho cyane? Urifuza Gor Mahia ko yagarutsweho cyane? Murifuza yihe? No gutegereza tukareba. Reka rero rwose nsoreza hangaho iyi video minira hangaha kabisa, ngira ngo amakuru rwose ndayabahaye.
video ikurikira iraza kurimo amakuru menshi pe nayiburaye ibintu byinshi cyane kabisa mu minota mike twundagenda mbibumba minota mikeya bizemeze neza. Mwamaze kumva rero ko amakipe yanyu azasohoka n'amafaranga ashobora kuzahabwa. Equipe ya APR ifite pressure kubera ko APR ntabwo ifite igihe gihagije cyo kwitegura. APR isigaje igihe kitageze ku kwezi kugira ngo ikine imikino. By the way, equipe ya APR izatangira imikino ubwo shampiyona izabitangira. Umunsi wa mbere wa shampiyona kalendere nidahinduka birashoboka ko izakina imikino nyafrika umukino ubanza ni ikipe ya Gaditka ku munsi shampiyona izatangiriraho ikirane kikaba kiratangiye kirabaye shampiyona igitangira. Murabyumva mute? APR murumva ko ifite pressure irimo irashaka imikino pre-season ntabwo turamenya iyo bazakina ariko irimo irayishaka. Equipe ya Rayon Sport yo ni byiza kubera ko ifite umwanya wo kwitegura abakinnyi bazatangira shampiyona bitegure neza ubundi babone kujya mu mikino nyafrika bamaze kugira fresher physique bamaze umutoza amaze kumenya 11 babanda nenga ngo ntibafite fitness amaze kumera neza. Rayon Sport rero mva ko mu byukuri ibintu byose biri ku murongo. Kabishywa equipe ngo y'umubyeyi Bikira Maria ikikoze muri iminsi cyose kirabaza habu twari igikombe cy'amahoro hagitwara utsinze APR ukagira mercato nziza ugura abakinnyi beza tanto wajya gutombora muri CAF Confederations Cup ukisanga utagomba gukina ijonjora ry'ibanze. Equipe uzacyane yo mu ijonjora rya kabiri ngujye mu matsinda ugasanga na equipe yo muri Kenya itari ya mbere muri Kenya niyo muri Libya itari ya kabiri itari ya mbere muri Libya. Urumva rero by'ukuri ibintu byose ni luxury malum. Abo nabareyo murebe video birangire ndayifuriza byiza. Ni Lorenzo Christian, iyi ni Lorenzo Info. Bye bye.